Бүгінгі işimizдің бір жеңі кілт болды. Клиент мынандай кілтін жоғалтып алған, азыр таза кілт келді. Азыр мына өзінің запасной кілтіне қарап ана кілт жонылады. Азыр мына кілт азыр ашты. Айландырып алсақ қойғаны. Vallahi endi bu maşını yazsak bo'ldi, quloq olsa. Eshigini tushdi. Tak, akkumulyatorimiz ham nol ekan. Hozir endi harg'i mashinaning akkumulyatorini o'ylab qo'yamiz. 1.2 bilan bo'lmasa hozir kilit yozish protsessida akkumulyator o'tirib qoladi. Tak, kilitni yozib bo'ldik. Immobilizer indikator bo'shdi. Kilitimiz bagaj ishladi. Original kilitimiz bo'ladi. Jemski xavlashaversa, klient mana buna kilitni qapti. Hozir mana original o'zini kilitini yozib berdik. Nomer qoldiramiz ekranda.